Salibonani ma realist amahle igama umxolisi isibonge sabancube siyaqhubeka ngayo indaba lokho siwaphenya amabhethu lapha namhlanje silomalumami DJ wabona uNuzi unjani mshana hayi ngiziphile right singaze sikhuluma uNeyi ubona usilwa kakhulu ku Facebook okay singakaqali lapho siyabingelela abalandeli abahle abathandekayo kuzo zonke indawo lapho ufunyeka khona izwi lami namhlanje umalume umtshana uthe malume sondela nguzwile mtshana angilwi hayi wenza ngiyaqondisa izinto zimoshwa ngomlomo ziqondiswe futhi ngomlomo zimoshwe ngabantu siqondiswe futhi ngabantu ngifuna ukuthi umuntu wasekhaya lapha abe wazi isikhuluma ngani so kule guest ebesilayo lapha njengoba lawo guest kanje yafika yakhuluma yabhodla lokho ebekubona ufanele ukuthi kulungiswe uthe wena uyaqondisa la yena ndodo beqondisa for the benefit of our viewers special Thabo nje inkomo wafika lapha wabhodla ngakubona ungahambi kahle ku-art yaseMadebheleleni umalume is one of the people abavungamileyo lemiseyi ngendlela londoda akhulume ngakhona so yebo ngifuna ukuthi ukuchasisa ukuthi wena uqondisani kahle londoda ufika wakhuluma manga i-art right kwenzakaleni yini iqondisa into engichaza ngomfowethu uThabo iqiniso yalazi and into emosha i-art uyayazi into engichaza ngaye kodwa naye akalungisi naye ngomunye futhi ofika amoshe phezulu kwalapha kuvele kumoshekile why ngisho kanjalo ukuthi nawe uyamosha naye kumoshekile mfowethu umuntu ku-art industry uyayi-understand i-art ukuthi ilimele kuphi so nxa wena ufika kumele wenze okungcono njengomzali ukhusele abadala ngoba abantwana yababona ukuthi ku-art siyahlupheka kumele uqede lolo dubo lolo kodwa nawe uma usiyavula istudio nawe usiyachaya eceleni umende eceleni qede unikeza abantu ukuthi akuqhubeke uhambe kodwa ukwazi ukuthi sikhala ngayo lento ukuthi imculo yethu kumbe imisebenzi yethu ayikho ezingeni ekuqala ukusukela ekucompose right ekucompose ingoma kuyefika ku-vocal akusekho abaqondisayo yiyo lento akhuluma ngayo so lapha uthini ulaye uyarecord abantu I know ule studio are you saying ukuthi e-studio sakhe lesi ukhipha izinto ezingaphekeka kakhulu imboza lana engikhiphayo and futhi mina ngizubuhlungu kakhulu ngoba lo muntu ufana nomzali kithi ukuthi ngoba uhlupho lwama-artist uyalwazi and nayo i-artist uyakwazi ukuthi uhlupho yini so kumele namathe secabange ukuthi asakhele umuzi lapha esizozama ukuthi sikuphekelwe khona izinto eziright kumele ayidinga umuntu oyimkantshubomvu kulento abuye amtshela ukuthi mfowethu ngicela ungilekelele ungisize la kukhona ongakuboni kahle ngifuna ukwenza umsebenzi onje abiza umuntu lobuciko ukuze umsebenzi wakhona ube phezulu uyabona yena ubesevula amathuba amahle kakhulu ngoba bekumele kuphume umtshoko womsebenzi bonke laba abarecorder ezindlini laba emabedlumbeleni besuke bebuye ngapha ekhaya sebebonke ekhaya sokuphekwa izinto ezinjani ezivuthweyo ngoba lo muntu uyalwazi uhlupho lwekhaya uyafana nomuntu osuka ekhaya ngale uyayazi indlela yasekhaya ngale uyazi ukuthi nxa kuphela inyanga kumele athumele impuphu right ulama examples ama-artist arekhodwe kuye waphuma lo msebenzi ungaphumanga kahle maybe le gama le-album uthi hayi umxolisi warekhoda khona i-album yakhe ethi yimilo yaphuma ingaphekekanga amagama maybe sesingabe silimaza abafowethu ngelokhuzeni hayi angibesabi maybe sesingabe sesibalimaza kodwa ukuthi umsebenzi wabo unjani kodwa mina ngizoyibeka kanje bafowethu ngixolise kakhulu bafowethu kodwa angiqonde ukuthi ngizogadla ngizolwa kodwa ngizama ukuthi siyiqondise le ndawo ngicela ukuthi ningaphatheki kabi bafowethu mangizothinta lapho ngithinta khona kodwa ngoba vele abafowethu bafuna ngithinte ukuze bebone ukuthi kulungiseka kanjani ngizofanisela nge-artist vele sinalo kwi-industry lenze kahle umfowethu Bongani uBongani mfowethu umsebenzi wakhe ulimele endaweni eyodwa
Ngizokuchazela lapho ukuthi umosheke kuphi. Ngangikhona mina ku launch yes. Ngangikhona ku launch ngawuswa umsebenzi ngawubona futhi ukuthi umosheke kuphi. Ubongani wa record yami wakhompoza into esezingene eliphezulu. To be honest afuna uqamba amanga noma ngubani okwazi umculo uyakwazi le wakhompoza into esezingene eliphezulu. Wacula ama vocals wakhe mahle kakhulu. La muntu lo ntombazana lo ayelimlekelela babecula kakhulu ubeze ukuthi abantu bayacula. Kodwa inkinga yaba kumanjinela wethu lapha kumbe producer engineer ngazi la studio la studio sange sa recording there right. Yipi album kwabonga ile yokugcina le yokugcina le. So imosheke imosho istudio ayimoshwanga nguye yena umsebenzi uwenzile uyenze ka 100% yonke imenta kusukela ekucompose yabona mani funa ukuyiunderstand lento ithengene ile ngoma nilaleli lizoza umsebenzi wakhe muhle kakhulu kodwa uyazwakala ukuthi usilela kuphi. So into engizwisa ubuhlungu ukuthi umfowethu esiphila naye bekumele mayebona ukuthi umfowethu naye sefuna ukuthi ayenze izinto ezikahle bekumele ayemdingela umuntu amazi yena uyazi abantu ngoba lo muntu kudala ku-industry uyayazi indaba bekumele ayithola umuntu ukubamba umlomo malume. Right ubongani uhambe wa record kuThabo wabuya umsebenzi waphuma ungaphelela uyimboza lemise usola banda ngikho ngichazile ukuthi ubongane uculile ucompose into yakhe yonke ibe right ubongane wenzile umsebenzi kakhulu 100%. Umsebenzi umoshwe ngapha ngumdala asenze so uma record ukhiphe imali angithi akukhiphe imali asikwazi ukuthi ngoba bebeboda lapha sikwazi ukukhipha bakhulumisele imali lapha futhi aqinisa ngeke sikhulume imali kanje malume. Ungithume wena uthi mchana hamba uye eShoprite uyethenga isingo ngingene mina eShoprite ngifike ngithenge iphumele emvuthu zesingo uzosola abantu uzosola eShoprite ethengisa imvuthu zesingwa uma uzosola mina ngingene eShoprite siyathenga isingwa phela ngaphuma semphethe imvuthu khona vele mina ngizosola iShoprite eyethengisa lezi zinto vele kakhulu na kanje ngoba umunye umuntu uyabe ngenalwazi lokuhlukanisa izinto uthola ukuthi yena umfowethu ngabona kafana nathi thina vele sisiku music industry siyakwazi ukubona iphutha ongafani nathi mbani ubongani maybe yena akakwazi ukuthi alibone iphutha elifana nalelo esilibonayo so yikho kudingeka amehlo amanye ingakho umsebenzi vele ufanele ukuthi kube amehlo amanye sibuyela futhi entweni ebikhulunywa uThabo uThabo uthe people must have an understanding of i-industry so mina nxa ngisuka ngithi sensiya record ngifike mina nxa siya record i-album because you compose i-album I'm a composer by the way you compose i-album uyiqede ungayirecord ube kwazi ukuthi okay i-backing kumele libe kanje then you sing it futhi ngenhliziyo yakho ukuthi umuntu obhekayo ngifuna ivoice ehamba njengekabani kumbe ehamba so angithi then you go to the studio i-instrument mayidlalwa uyayazi instrument oyifuna uyabuka ukuthi okay lapha ngifuna i-organ lapha ngifuna ikatali lead guitar ngifuna i-bass ihambe kanje so nxa usuhamba wena ususiya e-studio and as we're not talking about umuntu oqalayo la sikhuluma ubongani mina ngiqale ukubona ubongani ngo2008 kudala ube vele sele album belithemba labangoma angithi so you are talking about umuntu oseku industry for more than 14 years ehamba aye e-studio esitsha I presume somfowethu afike yena a record akakwazi lapha ontshela khona ukuthi ubongani akayazi into ayifuna and this is exactly what uThabo is saying ukuthi because mthana ngiyakuzwa lapho into ekhulumayo uthi uThabo yena uthi umuntu kumele aqala understand right bekumele asenzele i-example my recording photo bekumele akhiphe asenzele umzekeliso ilento ayisolayo kumele bekumele sina sifunde kuye kodwa manje sizofundana kuye ngoba nanku umsebenzi wakhe yena osewenzile ngoba ngithemba uyakwazi ukuthi umuntu kumele ayenze njalo uyalazi lonke into kumele umuntu ayimele ayenze kungani angaqala ngayenza phela lokhu kufana nokutshela umuntu ukuthi mfowethu mtshana malume ungahlali lo mfazi ungamlobola kahle ungaqale ngakufela uzoyenza nje hambe emlobola kodwa wena ngikwazi ukuthi uhleli lo mntwana wabantu ungamlobolanga ungamenzanga into efana naleyo so
unika iphi ngidlalele kuphi wena ungakwenza. So thina ngeke sithi yena athi yena abantu kumele bayenze lokho yena angakwenzi bekumele yena abe asenzele leyo nto leyo. Sibone umzekeliso kule style leso sokuthi maybe nga create style maybe nami ngithi awusweke abantu basithande leso style uthola abantu sebesebenza kwezindawo ma TikTok yonke indawo sebesebenzisa kuyabe kuchaza ukuthi sibachazile ngithi. So yena bekumele naye ayiqondise lapha i-industry avele sibonele ngaye angabulali mo angali malume nawe nesandla ukubulawa komculo angali ngiyavumelana lawe lapha ngifuna ukuvuma nawe lokho uthi unesandla naye ekubulawa komculo angayizwe album ukhuluma ngayo but ngithi let me give you the benefit of the doubt sithi uThabo ukhiphe imboza ubongane ufuna into yakhe ehle ukhiphe imboza but nxa uzohamba uthengise album ngale engaphekekanga umuntu okurecordileyo kumvuma engineer akasuye orong wena ungene e-studio ungayazi into oyifunayo wafika waphuma zamuphi example kule group engiphetheyo mina ethiwa izwi lesiphelo igroup leyo I'm the composer icula unkosikazi wami ngarecorda the first album ngayirecorde e-studio kuthiwa The Nations i-album yakhona ngo-2011 that was the first time siya e-studio mina ngokwami bengakwazi i-studio ukuthi into enjani ngifunde ngilapho but I knew what I wanted but keep i-album for that particular year it became one of the best sellers ze-gospel yakithi uJays Marabini wafika e-studio wathola bezidlala ingoma zakhona wamfonela ngisendlini ngabuya ngigijima esithi what angeke ngishiye lokho because lento imnandi lemfuna ukuthi ngihambela yona ekhaya iyenjani iyehlala ku radio. The second album ethiwa ngale welanga why is the studio angithi angaqedi ngifuna ukuthi size kuloko esikhuluma ngakho. The second album ithiwa ngale welanga I recorded it ku same studio ngithe ma bayi master bayihlule ku mixa bezani ngala ukuyikhipha good ngazama you spent 3 months ngizama ukuthi laba abantu kusilunga ngithi kusibeyile madoda sengicela idata yes bangipha idata yes ngaya ko KB Studios ngafika ngiqala phansi yazi yaphuma sivuthiwe because I knew what I wanted good ngingumuntu because now we artist wena especially selinje ngobongane selimkantshobomvu ukhiphe into eyimboza okoqala forget about the studio lalela mntana uthi ukuthi wena udelela abantu lalela mntana lapha sisola umuntu oho mina into engenza ukuthi isimeshene lento leyo ukuthi uthena umculo uyafa njalo into esibulala umculo wazimeshena lezi nalezi okuya kumeshini leyo usaqhubeka khona okunya kumeshini leyo ukuthi umculo ubulawa ukuthi abantu abayazi into kumele bayenze and now you are proving ukuthi ubongani is one of those people abangazazi into hayi ubongani ayazi into ayenza ngoba lalela why ngithi uyayazi into ayenza bheka uculile 100% wacompose yes waphuma lento engayisiyo le akayifuna yona umsebenzi maybe bona bakhulumisana angasikwazi bona bakhulumisana njani asakhuluma sesikhuluma bona bakhulumisana kanjani angazi ukuthi bakhulumisana kanjani mina sengikhuluma ngengoma angisakhuluma ukuthi bona babuxoxisana kanjani kumbe bayenza kanjani kumbe kanjani hayi umsebenzi mina lapha ngibambe iphutha bemfuna iphutha lamlele ndibambayo ngifuna ukuqondisa yena umfowethu ukuthi mfowethu nawe nesandla ulimazile la bekumele la uthola umuntu ozokulekelela umsebenzi lo uphuma kahle umsebenzi lo umosheke la bekumele ukuthi ukuphume kahle so ukuthi yena ubani bekumele yena ayenze njani ubani ayenze njani mfowethu mina angeke ngikhulumele umuntu ukuthi uyenza njani mhlawumbe ubongeke hayi singakhuluma into singayazi umnikazi omsebenzi uzosikhulumela yena umnikazi omsebenzi uzosikhulumela ukuthi kwahamba njani kuprocess yekurecorda nguyena umuntu oneqiniso thina asikwazi ukuthi kwakuhambe njani thina kodwa into esizokhuluma lapha uma recorder lo master wayenza yonke into la moshe khona nasikhuluma ngephutha leli lapha ukuthi kwenza ngaleni uzofuna yena umnikazi azichazele ukuthi kuprocess bathatha njani njengoba wena usithi ukuthi into awuyifuna uyayazi and ngiyayithanda into oyikhulumileyo ungikhumbuza into ade senzakala emuva ingoma lezi sizizwa sikhala kahle ukuthi ingoma lezi ziyashaya lezi iprocess yokurecorda kwalezana ingoma abantu abakwazi ingoma lezana besithatha maybe omunye isikhathi 2 years kuliwa
lona umuntu efike iyali into ethi asiyo lento le uyela uyeqondisa lapha nala. I think bulalele umxolisi akusho ngifuna ukubuyela back to la abe echaza khona if singama artist according to uThabo into ayishilo uThabo said ma usiyongena entweni make sure that you understand into osungena kuyo for example now ngathi mina sengifuna ukuyocula uMaskandi kumele ngiu-understand uMaskandi ukuthi mangizongena e-studio umuntu engafika lapha adlale insimbi ezingasi Maskandi kumele ngi-understand ukuthi this is not Maskandi engayirekhoda leyanto athi ngeyami angiqhubele ngifake lapha ngilalele ngizwe ukuthi ayikho ku standard akumelanga ngiyithathe ngingayithatha mina ngihambe ngiyoyithengisa ngibe sengiblema i-studio it's outside ngicela ungene khona lapho. Hayi ngiyayithanda ke leyo nto okhulumileyo mfana kaMdala asiqale la mfowethu even la kudala kuma artist ade khona kudala akusho ukuthi abantu babekwazi into abayifunayo base ukuthi wonke babekwazi babehamba umuntu ehamba lento yena athi ayaziyo afike ngale esiyakuphi studio afike ngale studio kuyothola kuhlela amadoda lapha la icabanga ukuthi azorecord afike bethi indoda yenze into elandileyo afike ayenze lento yakhe ayilandileyo beyilalele uyizwe kahle beyilalele into yakhe mabeqeda lapho omunye nomunye yabethikile lapho ukuthi kwenzakalayo baqeda bamhlalise phansi bamtshela futhi into yakho siyayizwa uyezwa into yakho siyayizwa kodwa ayikho into yakho la lapha nalapha kuphandle kube kumele lapha kungene so ingoma yakho kumele ibhalwe kanti so umunikazi we-studio kumele abe i-studio siphelele sibe i-studio kumele siphelele sibe nama-producer sibe nabantu bonke abayenza yonke into hayi ukuthi umuntu abe yi-one abe nguyozo-producer abe nguyozo-master kube nguyozo-yenzani akekho ulalela kuthiwa zilalelele wena mina ma ngifike emebhithodi lami ngifisa ukucula njengami njengento ngifisa ukucula kodwa angilalwazi lokucula ungaculi ungathi ngaculi ngoba yazi ukuthi labaculi labadelisi nabo emuva ne akusikho ukuthi babekwazi konke babekwazi mfowethu kodwa nabo bathola ulwazi ngani kuthe sebelutholile ulwazi ungalandelela manje abaculi ekuqaleni emuva le indlela ababhala ngakhona ingoma ungathatha laba ababhala manje akufanani why labana babeqondiswa uthe mayiqondiswa umfowethu umuntu angaqondisa kabili ku-album yakhe yesibili uyabe sukwazi ukuthi ukuziphuma ingoma kuphume kanjani so into eyenzakalayo mina into engiyalayo ukuthi lithi abaculi kanjani abaculi bafowethu eqinisweni lokho asingajaji let's correct asithi thina abaculi banjani no we never say to abaculi kanjani mina yithi abaculi mina abaculi vele mina yime ngithi abaculi bafowethu akusho ukuthi labo mabe se studio bayazi indaba but uyangibalekela uzoze ukhuluma izinto eziningi before man ngiphinde lapha ya you said wena i-album leya eyarekhodwa e-studio kufanele ngasi recorder izinto ezi-right and ayizange ibe right angithi wena wayilalela wayizwa ingekho right mina ngayizwa ingekho right lapha erongo khona ngiyakwazi ngakho studio engasola umuntu ngakho sola studio ngoba i-studio isesibhedileyo uthe wena that's true uthe wena nawe wawufisa ukuba yes wena uthe nawe so ngeke ngisola umculi yenzile mana ngiqede this question uthe wena nawe wawufisa producer mana ngikubuze umbuzo lo bese ngiqhubeke ngaba uthe nawe wawufisa uba umculi mina bengifisa phela uba umculi let's say you are the one who recorded that album and yaphela bayikhipha emshinini bakuqhubela wayilalela were you going to do the same thing enziwe ubonga nawe uhambise ebantwini uthi hayi yalela ke ngitshela noma wakuzoyibisela iyo phekwa kahle
uyabona ukuthi ukwenza kwethu akufani nama mfisa ukuba umculi ngilendlela yami nami engingena ngayo unendlela yokubona ingathi into right noma ingekho right hayi ngilendlela yami nami engiyabe ngicabanga ukuthi iyiyo vele engingena ngayo but mawuzosiphakela something akumelanga ukucabanga lalela asikhuluma ube sure asikhuluma ukuthi lana semphaka la futhi mina ngokwami ngizokhuluma ngokwami that's why amaphuthe engiwabonayo ngenze ukuthi abanye abantu abawabone so mina ngeke ngisole umuntu ukuthi wayengabonanga leli phutha ngoba libonwe mina into engibona into engenzo abanye abantu lento engizibonayo mina abasiboni bona uyabe ngaziboni kodwa mina ngizibona ngokuthi ngiyazi understand fana nalezi ezibonwa uThabo abanye abaziboni yes abanye abaziboni yena vele ayena 100% uyazibona zonke ngoba lo muntu kudala khona uyazazi and into engikwazisa ukuthi uyazazi sizobuya kuye man futhi uqeda sizobuya kuye man ungamba ngicela sime ngaye ngifuna ukuchaza la ngami into engenza ukuthi ngiphike amaphutha mina ngithe ngifuna ukube ngifisa ukucula before ngifisa ukucula ngithathe isikhathi bengihamba ukurekhodwa khona ngifike ngihlale ngifike ngihlale ngafunda ngomculo ukuthi umculo yini mina angiqala ngamanje indaba lezi zomculo ingakho ubonhlala ngihlala ngisilo mina ngiqale kudala kusesela ama cassette le emuva le bengithengisa ama cassette mina ngithengisela ama artist ama cassette emuva le angizange ngaqala ngamfisa ukucula irumba ngicule ngamfisa ukwenza ngamfisa ukucula irumba ngamfika e-studio ngilalele ngifisa ukucula ukuthi nami ngifisa ukucula ngibona yonke into eyenzakalayo ngikho lapho engabona khona ukuthi uma umuntu efika uyabiselwa emuva seqedile kufika ukuthola ukuhlela abantu kanti ngikho lapho engafunda khona leyo nto ukuthi uma usiya record process yakho ihamba kanjani ayisiyo lesi senzeka manje othi uthola uhleli umuntu oyedwa elele ngutsheni lapho embatha ingubo athi cula so into efuna ukuyitsho ukuthi mina umculo ngiqale ngawu understanda vele ngingakaqali ukucula thanks to Thabo ngafunda ama sound konke into ngafunda kodwa ngithe mase ngisiyacula sokumele ngiyecula mina ngihambile e-studio ngafika sibe ngakhamisa ngezwe ukuthi hayi ngazi abanxoshana babefuna ukuncedisa sibili ngathi hayi lento ayikho kimi lento le ayikho ukucula ivocal yami ayikho kimi mina ngigude ukubhalela ekwenzeni so kungcono ngifocus entweni engizizwa ngikho bathi ndoda into yakho leyo bhalela lapha mnandi ucula uyakwazi ucula wena ivocal yakho seyithanda ucula ngathi no ngiyazizwa mina no ngiyangizizwa mina phakathi umuntu ophimba lwana yacantha akazizwa ukuthi uyaphimba uyabekwazi into ayenzayo uyabezizwile ukuthi uchayicelele so siyabona ngazibona ukuthi mina lapha angikho ekuculeni ingakho libona ngathiyana la ngingobona ngifocus ekubhaleni angisekho ekuculeni so ama sound le sound le engibone iphutha kungenzeka ukuthi bona wonke umuntu bengalibonanga leli phutha kungenzeka ukuthi umuntu bengalibonanga ngoba ngicabanga ukuthi vele abanayo uproducer basiproducele lento le ngathi umntana ngoproduce le ngoba nguye vele wayidirector ngani ukuthi uyaproduce lento le so into mina ngifuna ukuyitsho ukuthi leli phutha engilibonileyo kungenzeka ukuthi lo mnikazi yena ubengalibonanga so phela sikalibonanga mina yikho ngingablame yena ngiblame lapha okulephutha khona ukuthi mfowethu wena njengoba into engenza ukuthi ngiblame yena uya-understanda umusic uyalazi iphutha le-music uyayazi yonke music kanjani mina ngiblemela into eyodwa ngifana nomzali umzali uyekunanzelele umntwana maye ngahamba ayithola isisu amithe ubaba maye chinga uthukuma kodwa umama uyabe ngekho umntwana maye njani esithatha leso sisu angithi into ethukelwa kuyona umama ukuthi umntwana uthe masekhula ngoba umntwana uhlala eduze kwamama awumbonisanga ububi bomhlaba awumkhuzanga ingakho zonelwa mvuye ethuka konke ukuthi umntana wakho lo kanjani so thina ubaba wethu abantu abaphethe amatomu umuntu abarekhoda umuntu abaphethe amatomu emculweni la abantu abangavala yonke nonsense leyenzakalayo le ngabantu abazirekhodayo yibo abaphethe amatomu so into yena engimsolele yona umfowethu lo la kulo ukuthi iphutha lelalenzileyo yena uyayazi sound uyayazi 100% wani umuntu ayikho uyayazi sound uyi-accepte njani wayenzela omnye wakhe uthi vele yena ubevele efuna ukumganja yena uyayazi into efunekayo so mina into emblemele yona into ingakho mblemela ngoba umculo uya-understanda lo muntu more than 30 something years eku-industry and futhi naserekhodile ezindaweni eziningi uyayazi sound kungani isound le uyizwile so you're saying into yonke egxekwa nguThabo is being recorded iphekwa endlini yakhe no imboza zonke lezathi yazi no mina ngikhulume ngeyakhe le ayiphutha nakhalezi leyo angikhulume vele baningi ukhona umfowethu la kwe-rasta lapha uyawuqedile umasikandi lapha eBeria la
Siyabuya. So kule rasa selibulela umaskandi awuqedile umculo wamaskandi. Siyabuya lapha. So mina ngisakhuluma nomdala. Sizafika lapha. Asikhulume siphanani chance. Uthe wena ama studios abesenza lokho uqinisile. Do you know the reason why they were doing that? Yeah. It's because awula muntu obezimbokhela. Yes. Those companies would sign a contract. Exactly. So wena into yenzayo yenzela bona because yibo abamele ba benefit because bekuyi company one bekusayinisa contract yes. Bengawusayinisa ungabhadali yes la ungabhadali abayithengisayo. Bekuyibhathengisayo. Suhola. So they were doing it because into ephumalana ngeyawo. Yeah. Right now ama artists asezenzela wodwa right? Yes. Now sekubaningi kakhulu ama studios akhona. Laba artists okunengo ama artists the studios okunenge esidlile ema bedroom futhi sama bedroom studios akhona. Ngivumela ubongani kaqalanga ngokurecorda wethaba. Ube recorda kwamanye ama studios and yeah ekhipha imsebenzi yakhe. Yeah ngiyazi ipoint leyo. Sibuza ukuthi okwenze achiye lawo ma studios aye kuthabo kwini. Mhlawumbe bazamile ukumqondisa kwachiya. Angitsho ukuthi kwenzakala. Hayi ngicela ngipictures lami ngilandise njengoba dulandisa. Angitsho ukuthi kwenzakala njalo right? And mina like I'm saying angiyazi album okhuluma ngayo ngengeza ingoma ezinye ezithile but inyama engazilaleli kangaka and so nxa wena usiya e-studio and usazi into oyifunayo sabuyela lapho awuphumi lento engaphekeka ngabe ichaye yaba yi-hit and kathesi insimbi zejwana bekule insimbi zejwana and mamlela insimbi zejwana ziwine ama-awards and yeah indaweni ezihlukeneyo yeah upha bani credit for that asime ngensimbi zejwana mpendula asime ngensimbi zejwana ingakamba iyechaya iwine ama-awards who do you credit for that? Ama-awards ahlukile ngicela umphendulo so othatha i-credit for that mbani? Hayi wena sufuna ungifake ekhoneni. No akufake asiqale siqedile umfowethu ngapha singafaki abanye ama-artists ngoba mase sifaka amanye ama-artists selifuna ungifakazisa selifuna ungosport that was just an example use another one mfuna asiqede la let's say okay umxolisi asiqede la arecord i-album yakhe yeah asiqede la aphume number 1 maybe ibe best seller niwine ngayo ama-awards yeah ngubani othatha i-credit for that? Lapho othatha ngubani? Yeah lapho okunconywa khona kuyanconywa kusukela e-studio. Lalela kunconywa kusukela ngithe kusukela emuva lapho kuphume khona ingoma until kuzoke fike ekugcineni bayenza umsebenzi omuhle. Ukhuzana urecorda bayenza into hayi wena asime ukufaka abantu amagama asime ukufaka abantu amagama lalela wena malalela mini point yami yazini lisayikhuthile eyomfowethu mina ngicela lingilalele ipoint yami mfowethu ukuthi mfowethu kungani mina ngixekile lapha ukuthi ngangasoli ukuthi ubani wena uphuma njani nomsebenzi wakhe ngicela ukuthi sizwe iphise encane nje kuphela but nilame bizwa ngelinye indlela mina ngithi umfowethu ne izinto ezirongo uyazazi i-sound eseceleni uyayazi i-sound e-right uyayazi so yena urecordile kungani i-sound yakhe ibe seceleni yena elolwazi mina ngicala ngalokho hayi ukuthi ngumbe ngicala ulokhu uzeni ukuthi kwenzakala ngicale yena ngoba unolwazi uyabona kufana nepolice amani itshontshile I agree with you nemali itshontshile liza gwetshwa kakhulu ukuthi wona umthetho uyawazi kungani wenze lento le umthetho so yena uyayazi into wrong uyayazi into wrong 100% umfoti into wrong uyayazi but into asikhulumayo zonke azikho eceleni ziqiniso 100% into sisile ukuthi into engizonda engiyalayo ne engimnikeza icala nayo uyenzeleni into wrong ekwazi ukuthi lento wrong ngicela ukumphendulela ngento yena ayikhulume ku podcast yeah uthe yena the reason why ethi abantu kabaye starter even sound engineering ba understand that uthe because thina ema studio sisifunela imali kuphela asiye sikuqondise thina sisifunela imali kuphela that's what he said so uthi ukuthi yena vele naye usejoyine laba abafuna imali engasoli thina ema studio imali thina nawe yasibani uthi njalo uthe sisifunela imali so naye phela ule sandla la ekufeni komculo usuye yedwa futhi hayi vele ngikho ngikhulumela umfowethu ngapha uthele mina ngesikhathi uma e-studio ngarecorda kiso ngarecorda kiso ngagcina ngithethe umsebenzi wami siyehlulekile ngaya kwenye indawo lapho safika saxabana kodwa kwagcina kuphumeni into eyiyo engiyifunayo good ngoba into yakho ifuna unjani because abantu bama studio one uyangayisiwe wedwa labeli bebhili fika 300 lifuna ukurecord lona umuntu osokubulela umculo khona lona umuntu osekubulela umculo ukuthi ama artists
ahambe ngayazi into ayifunayo athathe into eyimboza ayithengisela abantu iyo lento esizakuyibhema so ungablame so wena ublame artist you can't blame umuntu we-studio because ama-studios mangaki lalela mangaki ama-studio you are wrong lapha mangaki phela ama-studio maningi lala asasindini kumele afale iwamosha kakhulu sibona lesi ingakwenzela into oyifunayo and thatha umsebenzi wakho uye kwesinye studio lalela butwa lalela mchana yazi ukuthini ne abantu yabona umculo mawusifa kumele siye lapho lapho esibona ukuthi kuba kulama amatomu yangagwema lento abafowethu laba abarecordayo laba yiba baphethe amatomu ingakho mina ngigxeka bona why yikho ngithe umntwana maye mochile uhamba wazithwala wamithi ubaba that's why kwata azathuke lo mama kweza fise nokumchaya kodwa umama ubengekho umntwana fika so mina yes yabe right umama vele kumele nguyehlala eduze komntwana nguyamela mbonise mayembona sethomba lapha seqala ukuba namala sekubona lokhu sokuqala imetsi zakho athi aqala ukutshela athi kumele uchaye like umfana ngamithisi vele umfana lokho umuntu osondelene lo mntwana ngumama mayifana usondelene umama futhi ubaba phela babe semsebenzini obaba most vele bahlala besemsebenzini bengekho so lapho into engizama ukuyitsho ukuthi abe-studio bangena ukuthi yiba abazali kufana nabazali bethu yiba babamba amatomu labana abantu basebenza ngesound iqiniso bayalazi bengayamukeli imali bebona ukuthi umculo uyaphela business and they're in business but business label aba-artist business labo libulala ama-artist there are substandard studios out there and they are killing in music but the best way ukugwema lokho ukuthi ama-artist angahambi kulawo ma-studios number 1 okwesi-2 ukuthi i-artist ingakhiphi umsebenzi ongasebenzekanga ubhathele phela lapha for you are getting a service mfowethu kunomunye umuntu ofisa ukucula kunomunye umuntu oyabe efisa ukuphela i-vocal yena yabekwazi ukucula yonke into yabekwazi ahambe e-studio lapha e-studio yadinga usizo mfowethu nanku into engibuye nayo akwenziwe njengakudala ukuthi ahambe ekhamisa mayifika lapha bamtshela ukuthi mfethu ukuqondisa umuntu akuthatha isikhathi mfethu uhambe elungisa lapha 2 minutes nje imali uzoyithatha vele ungajaha ukwamukela imali aqondisa lapha nalapha i-vocal bele right haya i-vocal into so akuqondisa no into yonke lapha ukuze umsebenzi le ubuyenziwe wona kodwa i-sound yana iphandle iseceleni kukhona iphutha khona artist lithatha into no lalela iphutha lelana namanje singalidlala la ubanenge abantu abangeke balibone mina ngiyi-understanda ngokuthi i-sound ngiyayi-understanda ngiyayi-understand yingakho ndiphikile artist must understand so lawo uyi-artist badinga ukufundiswa ubebafundisa phela lina ukuthi abantu bafunde ukuthi abantu kabafunde icala lakhe yena wayelayebulela yena labe lisithi yena why sithi abantu kabafunde ukuthi ugwaba ngenhliziyo ngama-degree yakhe ngitsho njalo into esimsolele yona ukuthi mina angikhulumela abanye basebe-hosport angikhulumela umuntu we-hosport mina ngikhuluma into engiyaziyo angikhulumela umuntu yabe hosport mina ngikhuluma kakhulu mina lalela mina into engikhuluma ngayo mina ngimnikeze icala lokuthi mfowethu wena ku-industry udala ukhona lami nginje ngizelwe ngithole ku-industry lami ngithe ngiqala ukuhlakanipha ngamthola vele ekhona ku-industry mangilandela i-history yakhe sengiyibona bengingamazi mina kodwa mangikhawunta iminyaka yakhe 33 years ngaleso sikhathi mangikhawunta 33 eqala lezi zinto ngangiseprimary ngangiseseprimary sesengumfana omncane eqala le i-sound uyayazi mina icala nginika lona i-sound yana hayi ukuthi yona vele akusinto engadlalwa iyadlalwa mpela ibe njani kodwa ayikho elevelini ukuthi singayi-count up sithi sound e-100%. So ile phutha mina into engiyala ukuthi lelo phutha elincane leli yilenziwe uye iphutha lincane ngoba lingaphe kurecording ngapha kuma-vocals wonke ku-right ngapha kuye yena nguyade kumele alungise leyo nto athi ongamelanga ilungiswe i-artist i-artist yona yayo into iqedile uculile umfoto wakhompoza umsebenzi wakho umuhle uqedile inkinga ikuye mina icala ngimnika lona ukuthi mfowethu uyakwazi wena ukusisusa ekhaya ukusilambisileyo kwi-industry indlela ye-industry uyayazi mfowethu uyenze njani lento wayi-accepta njani wangaqondisi njani lapha walungisa ngoba wona nguwe kumele alungise lapha uthi wona vele ubufa ukucrash umjida vele sengicabanga ukuthi sesisipende kakhulu isikhathi siphikisana ngento eyi-1 uthe wena ngesikhathi ufuna ukurekhoda when you decided ukuthi uzofuna ukurekhoda uhambe waye-studio isikhathi esiningi usiyobona kwenzakalani and ngisiyofunda ngento efuna ukuyenza and ukwenza kufana phela don't you think yonke artist
efuna ukurecorda must do the same thing. Yes, even azange waye studio wahlala yes. khona, but must show passion. Passion Yes. must be in you. Yes. Good. So nxa ama-artist engasakwenzi lokho sesiyaphuma nomsebenzi ongcolileyo, I believe ukuthi it's unfair for us to blame just one person. I would understand ngabo bablame boy-2 because lapha you're not talking about umntwana esikolo osuke esikolo warecord. You're talking about an artist. Ngiyayithola kahle. Uphinda futhi wena uba absorbe boy-2 ngokuthi mhlawumbe abalizwanga iphutha boy-2. So nxa iphutha bengalizwanga lo boy-2, it means this was an accident. Why do you blame one party and leave the other in an accident where both of them could have missed it? Iphutha likuli ku one side. This society like mina ngeke blame into uphule lapha into ngeblame ukwazi ehlelile. Ngizoblame wena ohleli khona lapha ephutheni lapha kwenzeka. Umuntu lokho akwenzanga ethu because ngizakupha futhi example. Yikho ngithe mina asiqale sibele emuva futhi kancane malume. This is what we do when we record. Okokuqala vele ku wrong ukuthi artist ihambe e-studio ifike ibhadala i-studio i-record iyodwa kungela muntu oyikhethe ukuthi afuna ukufundiswa managers. Yes. You need uproducer wakho. Kumele ube lo producer. Wena uyi-artist even engela studio producer wakho. You must have a producer. Then ube lama peers wakho osebenza lawo. Yes. And mina nxa ngirecord abafana bami kuyabe i-instrument ngidlala ngiyi-1. Phela ukhuluma ngento yaziyo. Ukhuluma ngento yaziyo. Angizange ngayitrainela mina music. Kodwa usinikeza isikhathi wakufunda. Mina ngiqale lento ngemva 3 years after uBongane se-recorded the first album. Yes, wena usinikeza isikhathi wakufunda ngithi. Ngizinikeza isikhathi ngafunda. Yes, but I'm not the one who ufundisa abanye labo uma ufuna ukungena music qala ufunde. Liyasithuka phela nangu nimthuka. So into esimthukele wona i1 lina why lingayiphikile into esimthukele yona. Laba abantu bangacula lapha. And mina ngase ngisithi lapha soku right. Sesimixa. There is a guy called Ben Masu, Tuli Gospel. There is Fitas Sibanda, we plan to Tuli Gospel. There is Marvelous Sibanda, Wagimbi, Eslobela, Tuli Gospel. I take them ngihambe labo futhi studio. Siye mixa sindawonye, si master, silalele sindawonye. Sivumelana ukuthi we can't all miss it. Exactly. And but ultimately mina ngikwazi into engifuna iphume. Yes. Then the technical side sangesilale lesisonke. Yes. Then we take up. Angithi ukuthi I come up with the best and all the stuff. And we do miss it. But nxa iphume ingasahlelekanga, there is no way we can blame umuntu we studio. Yimi okumele kube blame nongalalela ingoma zabantu engaba recorda uzizwe wrong and leave umuntu we studio. Lalela ingakho ngibona ngiyablema. Yazi ukuthi yena ke yazi imini into engiblemela yona ngicela uyilalele ipoint yami. Yazi lokho yingiyeza. Mina ngiblemela ukuthi uyayazi into e-wrong. Umfowethu uyayazi sinaye ku industry. Lo muntu sikhuluma ngomuntu esigijima sonke e-tracking. Uyayazi industry. So sikhangelela ukuthi ayenze into engcono nawe izinto lezi ezibulala uyazazi kumele yena azigweme ukuthi yena into uyayazi. He never said anything about abantu ukuthi bakhipha izinto ezisubstandard. Yeah. Yena ukhuluma especially on stage. Yeah. Kumele one ube wazi ukudlala live. Yeah. Number 2 ube wazi ukugida, ube presentable, ugqoke i-attire esharp, then le delivery. Amen. Umsebenzi ngikho ngikhulumile ukuthi umfowethu. Then wena because somewhere somehow ule information yokuthi he recorded someone. You now want to use that against him. Lalela. Asemxeleni into azikhulumileyo lapho. No, yazi ukuthi mina ngeke ngakuqondisa futhi kwaseqala ukuthi mina ngikhuluma nge-interview le abeliyenzile ukuthi ukhulume wathini. Into zonke azikhulumileyo akule into eseceleni. Woke wamsola ngesikhathi ngomusic kaBongane. Engakhulumi ku-interview. Uze ukukhuluma yini engazange wabuya ku-interview wafika wapointer out lapha ama-artist ayifika khona. Yingakho mina manje ngithole ithuba ngaphendula ngoba seqalile phela yazi ukuthi eziningi abantu esiyabe sifuthelene izinto esiyabe silazo lapha siswele ukuthi singabhodla kuphi kodwa mayithuba sulitholile ngithi uzokhuluma ingakho makuthi umkwazikazi ngikela xabana ulokhu kwathi la uthula ngathi awufuna ukukhuluma lapha abe selahla la esesithi lapha nohluthu ngathi yabo so imina lalela iphutha mina engilizwe lalela nothi kulela music lalela yazi ukuthi nani ngitholi kahle
mina lalela mina yazi ukuthi iphuthe engikhuluma kulo le elakhe engimgxekelelo ukuthi uyekelile lento yaphuma injalo ukuthi mfowethu wena into wrong uyayazi yena into wrong uyayazi angibalela abanye ama project amanye vele ngiyazi ukuthi babe ngayazi babe ngakwazi nawo babe ngakwazi vele abe studio vele yes bakubaneki vele abangwazi ngiyabazi futhi ngiyabazi uyabe ngakwazi angithi so mina into engiyazi lo muntu uya-understand ngifana nawe manje that's why uthatha umsebenzi wakho usithi no into engifunayo le waze waphuma into oyifuna wathi yinto engifunayo le so yikho ngithi yena bekumele ayilekelele lento le iphume iyiyo namhlanje ngabuyi ngapha sejika sesithi kwakwenzakala kanje naye eke wakwenza komunye so mina into engisola ukuthi uthi lapho ukwenze ngokuthi uyamcrash umngane kanjani umngane ukhipha into engafu wayithengisa mina irecorded an artist yena wayebela vume ngoba igama lakhe phela liyozovela nguyenze lento yena wayevuma ukuthi iphutha liphumelele kulo artist le gospel and ngabe siba le show wabe sithi angicela from that album ungezele ingoma ezingu3 and eze demo ezothi bezibhala abanye ngoba lezo nguye wayezibhalile za producer abanye bekumele siproduce ngimtshela mana phela ngiqedwe lo muntu samenzela idemo and yokuthi ayiperforma then we go back to the studio siyajintsha izinto right do you know what happened umuntu lona ngibona seprintile iCD sedayisa ngathi ngaphuma ngamthe cima igama lami angifunda vele angisaphinde ngisebenze lawo ngamiye kanti it's because ama artists sometimes do that but I'm not saying ukuthi this is what happened ngokungani and angisengizama ukuthi sidlule kuloko you've raised the point yokuthi umjida lo la uyancedisa ukubulala iarts and ngalokho ABCD and ngoba uyekele into yaphuma e-studio sakhe ingalunganga but now let's go back to the interview yakhe kumbe sime nge-interview asikhulume manje ngento eyenzakala kumbe ngezinga ama-artists akithi emathebeleleni especially lana based lapha eSouth Africa where they are you happy? No, angikho happy right angikho happy vele angikho happy why are you not happy? Into engenza ngingabi happy umculo usekho why ngoba ingoma ziyaphuma ziyadlala zigcwele everywhere ingoma zisekho lalela ngitshela mfutshela yazi ukuthi namhlanje ukhuluma iqiniso ngiyaxolisa abafowethu esikhathi lapha ngiyabe ngikhuluma amanga nqani sithi ngiyabe ngikhuluma amanga sakuthi nje iqiniso nqani sithi abafowethu qhuphulani marketing ngiyabe ngakhuluma iqiniso lapha ngiyabe ngizama ukuthi ngitshele enye into kodwa ngimadala side ukuthi nandizwise but ngiyabona ngi-understand namhlanje ngizoyibeka uze li-understand bafowethu ingoma ayimakethwa nzima ingoma ifana nesinkwa mawusifuna uyasilanda esitolo yesithenga wedwa asikulani ingoma ayiforced ukuthiwa indoda subscribe lapha thenga lapha ingoma lapha yenza so ingoma into ezihambela yodwa mntaka baba wena uyathi wedwa ingoma iyazimaketha yodwa ungekho wena ingoma yakhipha noma ungadinga abantu bokuyimaketha ungathaya into efunwa ngabantu bazoyilandela abantu into abayifunayo wena kodwa ungathengisa inyama yengulube abakhona abantu abangayidli ingulube noma wazi ukuthi abantu thenga nini ingulube babe ngayidli iso into lezi abangoma esesiculwa manje akusisi into ezifunwa ngabantu bacula inyama engulube kahle if umuntu into efuna yabona mfu proof ngento eyi1 abafowethu ningakwadi bafowethu ningakwadi ingoma mina manje akupheli 2 days ube 3 days kungela umuntu obuye neclip what in a video clip futhi yazi ngidinga leli artist mbani mina ama artist abaningi vele sengiyawazi ngiyalalela ivocali ngihle ngizwe ukuthi mbani imani yazi le title ngithe ukuthi hayi la ngihle nama phone number ngihle ngimnikeze ngithi ananga ama phone number umuntu lo why umuntu lo ulandela into ayifunayo umuntu into ayifunayo uyayidinga umculo abantu bawudinga abawufunayo umculo awuforce uthi umuntu subscribe lapha sibanjwa ngophondo uthi subscribe so wena into ibonayo ngathi uthi wena le yebulala umculo emathebeleleni lapha eSouth Africa right yini kahle into yokuqala 1 ebulala umculo umuntu uyazibhalela ingoma aziproducele ngiphuthe eqala le check of all kumele mina ngabhala into engibhalile before ngiyecula ngithola umuntu ozomproducela angilalele angicheckela amagama ami engomeni yami le kumele ingoma maye ngaphuma engomeni le kuphuma izinto ezi3 kumele kuphume idrama ingoma yakho le ikwazi ukukhipha iscript sedrama kumele ikwazi ukukhipha ikugwalo inovel kumele ikwazi into incocule kumele ikwazi ukukhipha le kumele ikhiphe ingoma kumele kuphume into ezi3 manje ingoma zamanje yipi manje umuntu angangikhiphela yona inovel mina manje ngiphikela ingoma zakudala isikhathi kuNdolwane ngiyakukhiphela inovel ngazo ziyaphuma why
ngoba bebekhompoza bebhale into eyifunwa ngabantu, into ezothandwa ngabantu. Izinto ingaba isihlalo esiphethu imnandi futhi ezinye ingoma ne masiphatheke kabi siyadlala ingoma zendolwana ezamasololo, lezani ingoma siyazidlala ngani ngoba sihambisana nesimo engabe ngikuso ngaleso sikhathi. Manje yipi ingoma ezothi ngidlala manje wona uzongitshela ngomuntu oya eMpumalanga, mase usiyagcina ngalo usungitshela ngomuntu osesigwejela ngalo sesenzele enye into esingasahambisani lento le. So ingoma zibulawa one ukuqala ekukhethweni ingoma ivele ibe lephutha yona ekubhalweni. Okwesibili zibuye bulawa ngabantu aba40 laba abarekodele ezindlini. Uyabona umuntu ngapha umbatha ingubo ngapha uthacula ucula ngalo uyabufakwe ngalo ucula ukhamise ebhedeni right. Uthi usuqedile uzubona ukuthi mfowethu lapho ingoma yami ibulawa straight, uzubona lapho vele kuyabo kubulawa umculo. Mawuqeda lapho uyaphiwa idemo ukuthenda akuhambela lela untshele wena lapho kumele ngiqondise khona. Wena yena akakudlalela into yenzileyo le. Wena ngozofika ulalele lapha la kumbe usubiza abangalo ikuthola izingoma sesitrenda lapha sesiphumile. Umuntu lwana yabe sezama ukucela usizo ukuthi bafowethu ngani bethu sikulalela. You understand? Labana abantu behle bechaye bevoti kusecele behle bechaye betrendise lani into ingoma lani ngakaphumi. You understand? So ingoma zicina zitrendiswa ukuthi umuntu yabe sedinga lapha ukuthi yena lona marekoda akalaleli into akalaleli shit yakho le lokuzela vele hayi kangendawo and futhi uyabeyibona shit uyabeyibona that's why ngayilaleli. Yabona ingoma mafuna ubona into iyo kumele ayilaleli. Lezi ngoma lezi uma bazikhiphe studio manje ngalanda umuntu ingoma ikhiphe studio ngithi akungichazele ngoma le ngikhiphe studio uyakayazi kodwa yenziwe nguye. Ungapha ama example ukuthi hayi obani kodwa bayenza kahle ilaba kodwa bona hayi. Alright, mina ngizokhuluma la ngama artist amabili amathathu ayenza izinto ezinhle kakhulu okudingeka nje okuncane nje lapha nalapha but so far into zabo zi right. Ngizoqala ngeqembu leDubude Warriors. Iqembu leDubude Warriors likude kakhulu epheni kwiPen lePepper. Lona iqembu manje elikude kakhulu kuPen lePepper and futhi lento yabo mangithi ngiyayidingisisa ngiyabona ukuthi ku process yabo ukubhala ingoma ihlolwa ngabantu abaningi before beyicule. Right. Ingoma zabo ungazilandela uyazizwa ukuthi ziya ngapi. So far yibo abantu abangathi barekode kahle. Lo mfana lo King Nation bafethu amfundela manga umfana lona uyakwazi ukusebenzisa iPen ilokuze kodwa udinga ukuthi athole producer ozokwazi ukwenza ama touch up kube namanye amagama ababe wakhipha kufakwa amani kubeleni but istory ne umfana lona ngiyakhipha ibhuku engomeni yakhe yebo especially ngoba ka Sharon ya ingoma lana mfowethu ilesiqalo izephila lana ingoma ngiyakhipha novel ngayikhipha novel engomeni yakhe la. So ngiyathandela i-composing yakhe khonapho khonapho ngizogcina kuthula ngizogcina kuthu khonapho ngoba ngizogcina kuthu sengibuyela kubaculi sensiya kubaculi begospel lapho ngizodobha 2 ngizodobha 2 baculi begospel umculo wegospel ngizodobha uKendi Ncube uKendi Ncube umculo uyawazi uKendi Ncube umculo uyawazi uKendi Ncube into umculo uyawazi njalo futhi umsebenzi kaKendi ungawulalela uhlukile kakhulu ngeke uthi ukuthi umculo wasekhaya. Why? Umculo wakhe uhlangene so umculo wakhe usesingene eliphezulu kakhulu. Umculo wasekhaya uhlangana hayi umnya uhlangananga hayi awuhlangananga so umculo wakhe uhlangene kakhulu kunomunye umculi abantu abangamnanzeleliyo futhi omunye ucula isishona nesindebele abathi nguThembi Blossoms. I like Amaz right ugudu kakhulu ekucompose mayicula akaculo lokho zenontodana laba abaculi manje begospel mangathi acule uNkulunkulu untodana right. Uyakwazi ukuthi why laba abantu laba ababili bameshini ba create ingoma ingekho from the scratch. Ingekho into okuthiwa into le beyihlanganise kuphume ingoma abathathi lento le ujwayele wena oyibona ingakho ubona ingoma zabo. Yes abanye bengabe bengakabizazi okusadinge ukuthi thina lo sokumsebenzi yethu thina ngapha ukuthi sibaphushe ukuthi ifike ebantwini bona wabo umsebenzi bawuqedile thina sebe sibaphusha singobani ngifuna uku-understand right. Thina ukuze sibaphushe mfowethu kulento ukuze siphumela kudinga ukuthi sibanjiswane thina sinje sifana nani ngizoba lina ungambiza umculi lwana umsondeze eduze lapha likhulume naye umsebenzi wakhe uthi kukhona ababili abathathu ade bengamazi abakwazi wena abazoqala ukumazi sebezoqala ukumlandela bemuzwe la thina into esishoda ngayo manje
imedia yakithi siyashota kakhulu ukuthi ithathe izindaba imedia sigijimisa ukuthatha indaba abantu laba balegama ungafuna umculi bagijima bethatha umculi thizene angifuni uqamba amagama ngoba kuzothwa senjani bagijima bethatha labo ngoba kwasibula ama viewers amaningi kodwa bethethe ngaphi igama langikhona umculi lo bamazi hayi ngizama uyabe uzayazakala phela kula muntu ohlala sisale sisalo sazakala ukuthi yeah right into efunekayo ne ithina singakhipha i-story sizosihambela singakhipha i-story sizohambela yona eqaleni i-story seqala siba ne2 viewers 3 viewers but ekugcineni segcina i-story sinjani sesilandela ngoba umuntu maye ukwazi ukuthi bafuna izindaba zasekhaya bafuna izindaba ezenzakalayo sizoya epagini kabani siyakwazi ukuthi sizozithola indaba so thina asilabo abantu aba-active entweni zokuthatha izindaba ezifana nezabaculi beziletha la abafothi esibathembile ukuthi bengasenzela leyo nto angazi kumbe liyabhadalisa abafothi angazi lapho kumbe yikho phela abantu angazi ukuthi ugcina kusenza because abantu imisebenzi yasekhaya alilethe ebantwini alilethe ebantwini ubhadela hayi mina ngibhadalanga ngiyafakaza yeah ngiyafakaza so ngicela ukuthi ngisaqhubeka ngama into ipointayo la and itshengisa a deficiency that we have ku-arts yaseMatebeleleni. Okokuqala thina sile YouTube channel le sivulele the first thing esivulele yona singakhulumi ngokwenye ukuthi senze imali asivulelanga to do PR for anyone and that applies to every journalist wena ungu DJ angithi ku radio station i-radio station yana sesingatshela abantu amanga sithi hayi i-radio station leyi ngiyokuphakamisa umculo but the bottom line you are running a business so umculi lapha angisikuthi ngiphikisana lapha say I'm taking this opportunity because into ekhulumayo abaculi abaningi believe ukuthi especially abakithi eMatebeleleni they believe ukuthi imedia yaseMatebeleleni do all them yangizwa abantu besolo ezla uthi ngoyabulala umculo waseMatebeleleni artist okuqala xa uli artist usiba professional you must have people who do publicity for you. I'll give an example ka Zinja Ziyamluma akaqedi man akodwa mtshana ngizawuphendula umbuzo ukuzayo nalo mtshana lapha ngihala mtshana ngizawuphi example ka Zinja Ziyamluma uZinja Ziyamluma ngimazi esasekunkanyezi zezwe he was the organizer there but nxa sebeqokwe kuma Satma Awards ungidinge for more than 4 months ngifuna ukwenza interview la sasebenza ku Zimbabwe le Daily Sun ngengezwe lapha so undinge for 4 months ngimthembise ngingabonakala because mina vele bengizithandela ipolitics le human rights then until wa discover ukuthi mina ngiyazana lo Madabuda then wafonela uMadabuda wathi angicela umgulumelele lo mjita njani like sekubonti siyazana ku Facebook uMadabuda kwangifonela wathi ngilomfana nami lapha weekend uvele ku weekend I still remember on a Sunday lo mfana nami lapho uthi lokho ezama ukuthola uyawuswela wathi kuthiwa ngozibani ngayahlanga lo Zinja ngoba ngenxa ngokuthi ngiyazana lo Madabuda uthi esemhlanganisela abantu abaningi abahlukeneyo uZinja realized ukuthi this guy is a resourceful person wamenza manager wakhe uZinja kathesi ungabuza ama South Africans ukuthi kumaskandi weZimbabwe likwazibani bakuthi uZinja Ziyamluma uhambe ekhaya umaskandi weZimbabwe likwazibani bonke bakwazi uZinja Ziyamluma because he doesn't sit down at media izabuye uZinja mayikhipha iCD uyabhugwaza iCD uyaphamina iCD ngingakwathi kule CD liphuma ngikuthathe so even ngingahlala a week kumbe 3 days ngingakhuluma ngalutho uyangifakela imessage kade emkhaya kambe ngikhipha umsebenzi uhlale kuthulisele so ukuthi ngichaya eceleni yini he wants a review good and so i-publicist i-artist must have a publicist publicist artist must mana kucela but ngifuna ukubonisa something but angali ukuthi vele iyadingeka sishota ngayo vele ingakho ezimculo emimisebenzi yethu kusenzeke ezinye into singaveli ingakho kubona abaculi balapha abanye bephakama baphakanyiswa ilezi mfowethu yakwazi ukuthi lapha sonke siyasabalaza umculi naye kalamali uyasabalaza naye udinga ukuthi kube khona okungenayo nawe ngapha nawe uyakudinga ukuthi kube khona nawe kunjalo okuncane okungenayo so ukuze sonke thina sithole kube khona sithole naye sonke siyithole kumele utsho kahle ukuthi urani YouTube wena mawuhamba necamera yakho lapha
usiyafika ngalo unithatha mina kuma awards ngalo ufika uthatha umsebenzi lwani wenzile ngalo uthatha ngalo uthola 2 3 uloko I could same day ilona ngitshela ukuthi ngathatha isikhathi nawe sofuna ukuthi uyirane ngokuhlakanipha nawe mawuthatha izindaba indaba uyizithathe ngendlela experience yakho yakwazi ukuthi ngikhuluma ngani xa uthatha izindaba awuphonga uthatha zonke izindaba usithi la nxa uzithatha indaba uzithathe uzi-edit indaba ibalance ukuze abantu benjani belande so abantu thina sinabo abantu abathatha izindaba ezizenzakalayo silemicimbi eyenzakalayo la kuyaze kuphele uviki lonke singakwazi ukuthi bekulo mcimbi obusenzakala kusenzakala kanje so siyadinga abantu kumele ukuthi besiqophele bethatha izindaba besenza so befaka kuma YouTube channel wabo siwaviewer manje ngwanandela Alec Macheso emcimbi le abeyenza into esifika senzekele asisithole ku YouTube yakhe sisithola kuma YouTube abantu abafike bacula so lona umuntu utholile ama viewers wathola yonke into kumbe nakho kuyaholwa khona lapho ngama 50 cent kumbe view khona ukhana omncane kodwa kuyi2 maybe kuyaphuma angazi kumbe kuphuma ngokuya kwesikhathi kumbe kuyanjani angikwazi kodwa naye uzogcina etholile naye lona utholile ukushuta ukubonakala oyilokho zeni yakhe usebenzekile naye abantu bambonile umsebenzi wakhe bamqasha benza yonke into nawe ngapha ukhothile kancane sonke sitholile kanjani so thina sishwele abantu abasithathela lezi zinto ngoba manje lithi lina angali manje ugwaze ngakangeni lina lingamaqhawa nendaba anti yeah alikaze libe event engafinyeleliyo ku media. Do you know why? Yeah. It's because you know how to deal with the media. Which already you know abantu aba influential kakhulu ku Zimbabwean community here in South Africa. Yeah. And already you have invited I'm one of the people that you have always invited. Because liyakwazi igalelo lami in terms of exactly ukuthi vele kwenzakala okwazi abango MC kakhulu abonqa ukuthi mabhena mbona la ekhona with the leader of the Zimbabwean community siyabonkhulula abonobuhlefi alikaze lichiye phandle umuntu oyi-influence. If you are managing an artist ngabe likajana lelo artist because you know the pillars of the community. I-artist awumelanga ukuthi mina ngizwe sengikolode i-artist publicity. Mina ama-artist asemathebeleni nangakolode lutho. Yeah. Uyangibona ngibhala ngesimzezwane kakhulu. Kakhulu yes. Not because I'm doing them a favor. Yeah. I like what they are doing. Yes. Mina nxa ngicover siyacover amaqhawa nendaba. Yeah. Akenzeli lini. Hayi. It's because I see ukuthi my channel can grow. Yeah. From covering these people. It has to be mutually beneficial. But mina ungifaka entweni ukuthi mina ya benefit. When you tell city i-interview ngabonti no but a long indaba kaThabisa Chisa so undoda lo ezokhuluma ngayo I'm going to get views. Also wena ufuna lapho uthathele umdala lapho uthi uzophendula umdala. Hayi vele lapha thina silapha silapha ngosport la. Okay, kwazi ngicela ukuzukwazi ukuthi thini. Kwazi ngicela swajwayele radio lomuntu kuba ngiyangibone nami DJ sengajwayele ukuba uMC ngithi ngibiziwe ukuthi ufika uzenzela sewuyime sengibuza izinto kulowa muntu ongibizileyo DJ yeah ngikuzwile yeah kule point ebengifuna ukuthi siye kuyo kakhulu especially ukuthi abantu ababizwa ababuyi ngubani wena ukubizela ukuthi abantu angithi wena you said ufuna ukubuya la yeah exactly yeah so abantu maye umuntu khona lokusho umqosi umuntu maye imphusha into yakhe yena uzohamba adinge ukuthi into yamele ngisengaphi ngeke wena uvuke every day ufonela ama artists hayi madoda wozane radioweni yami ngizoli interview hey madoda wozane kuyakwehlisa nawe ne radio yakho kuyayenza ukuthi akathi radio lethu nizidingana nabantu abantu bona kabayi ngani ngapha uyabona ngibeke futhi lana phansi uthe abantu most of the times bayagijimela ibhote elichonsayo la sokuvuthe khona. I'm one of the people DJ owathanda kakhulu ama artists okuthiwa ngama upcoming artists kakhulu ngihleli most of the time ngihleli ngibadinga mina ngibafonela ayindoda ngibabizela
abantu bakithi okumele kube yibo aba assist those people ukuthi bakhule abafuna ama upcoming artists bafuna abantu akutholakali lutho phela bafuna into ngela oya business plan ngeke thola ama views exactly so mina I always do that and abantu will discourage futhi those artists mubani yena lo but the reason why ngibiza lo muntu I want you libe mazi lo muntu ngowenu is your artist ngubani lo asimazi why li busy ngabantu abangazakaliyo but the reason why ngibusy ngabantu abangazakaliyo I want you ukuthi nibe kwazi abantu abangazakaliyo especially ama artists wakithi emathebeleland especially mina most of the time umxo uthanda igospel mina ngiyakuthanda uMaskandi with kakhulu all of my heart so uMaskandi every time ngingezwa kuthiwa kunomfana omutsha osekhiphile naye iCD whether livi ukhafulela imic or wenzani ngiyafisa ukuthi ngimlethe la abantu bazijajele bambuka but abantu will discourage me by say kwaza naye ngabantu bakabangazakaliyo or they will discourage the artist ungubani wena wazakani uzokwenzani khona lapha bafuna ukuthi thina si interview abantu abayaziwayo but you know that God abamfunayo ukuzwa umuntu abangamaziyo bafuna ukuthi wena ulethe umuntu abamaziyo like manje lo mcimbi so kumele ukuthi kufakwe ngaqamba amagama so bethatha abafowethu laba nalaba ubafaka wena ungabuya nama mina ngananzelela thina into esiyenzayo ekhaya ngale ungathatha iposter yayo even ama performance manje ungamepha ngaza ama artists 3 4 5 abanye lapho yabangabazi why kodwa bazofika lapha abantu boku surprise benza into right because wena kumele labantu abangaziyo bazolethwa mbani phambili so ngiyathanda kumele usilethele abantu esingabaziyo wenza umsebenzi omhle kakhulu kumele usilethele mfowethu ayike izikhonkothi ehambayo bakhulumile kuthiwa izikhonkothi ehambayo yikho ikhonkothi uthaba izikhonkothi ehambayo okay angiyali okay it's fine angiyali ku right ukuthi uletha ama upcoming artists vele bazoyaziwa mbani akekho umuntu ozobaza ngithi akekho umuntu ozobaza kodwa bafowethu asilungiseni la ngoba ayikho into ezohamba endimeni yomculo ngoba umculo vele uyafa asirekhodele asizameni ukuthi silungiseni masirekhodi ingoma asizameni ukuthi sibhale into ezwakalayo bafowethu asizameni ukubhala ingoma ezothandwa ngabantu singabhaleli abantu inyama engulube bengasoze bayidla abantu bafowethu usihambe lapha sesifostwa khona abantu abacula ipop sesifostwa sesihospotwa kuthiwa like subscribe lalela kanjani noma ngithi ngiyalalela ngizolalela 3 seconds hayikhona hayikhona kuphana so ngiyacela ukuthi abantu uma umculo ulalele kathesi ngicela ukuthi uzinikeze isikhathi mculi funda music industry ukuthi music industry from uqala ufunda ngokubhala ingoma uye uproduce ingoma uye ku sound uye ku marketing ukuthi ingoma yakho masuqedile kumele uyiqale uyihambise njani ebantwini kumele uyenze yona ingoma vele awuyipush nzima wena uyayifaka noma uyifaka ku Facebook oma clip ungayifaka noma ku TikTok papa izosihambela ama ingoma right ungabona ingoma yakho ingahambi icelela ama viewers vele inyama engulube inyama engulube ngoba abantu into abayithandayo futhi bayilandela yingakho ubona bebuya nama clip manje kule artist esebutswana ecula igospel bathi the dance amadodakazi kuthiwa amadodakazi ukubonga ne right ngiyamazi le lona umculi mina ngangamazi amfuna itshela manga into engenziwa ngibe mazi ngingezwa abantu ababebuya kimi bewazuthi ngisebenza amathi bemdinga ngamdinga mina ngaze ngamthola namanje lokho befika kuye sicela umuntu oculela abantu into abayifunayo futhi bayidinga ayisubscribe awucela ukuthi kanjani ingoma mntaba ayimarket anzima ngizothiwa abaculi bakithi marketing yabahlula abantu ngamanga abahluli ingoma emnandi yazihambela lithengisa into engafunwa ngabantu into elirekhodileyo le uyabona futhi into eyi-1 ungazibhalela uziproducele into osibhalele yona uziproducele imnandi kufana nomsuzo wami mina ngasuza manje lapha ngisuze nguwuza umnuko ngiyazwavela ngathi spray perfume but nani kuzolinukela kanti umjida lo kwenzakalani but mina ngisoze ngikuzwe vele kimi sozwavele umnuko wakho ugrade uyabo so lawe ingoma yakho osibhalele yona vele uzobuyiswa vele isharp yabo but
abanye abantu bayabuza ukuthi hayi ayikho lento yakho ngoba into ozenzele yona vele ayikazi yaba right ungabona uziproducera vele uzenzele into yakho vele i-wrong dinga abantu bezokuproducera bekulalele into yakho uzobona bazokubonisa iphutha lapha nalapha into yakho iphuma i-right uzobona abantu beqala ulandela ingoma zenu bezidinga kuma-YouTube bezidinga bezithenga abantu emathaphelele nje singayenza into efunwa ngabantu abantu bazolandela okwesibili ngingakavalileyi ngicela ukuqondisa la bafowethu ngidisappointeke kakhulu mina ngalapha emizini ngoba yikho lapha vele engithanda khona mina ngiyathanda kule art ngidisappointeke kakhulu ma-artist yayenza umcimbi lesihlelele umcimbi asiyazi ukuthi imicimbi ibe mningi imicimbi ngaba mningi vele siyakwazi ukuyibhalansa lokho kuyabhalanseka kodwa lalela nini la ngiyeke lisenzele umcimbi manje umcimbi kuthiwa uyiqala ngo-10 ekuseni kuthe ubani kumele abe khona khona la ama-artist wonke azayo beya ngo-4 abantu labana abasuke ezindlini bezolibukela ngo-4 sokuyisikhathi sokuthi bona bayiphekela abadoda abo emsebenzi bengathi kusasa lizothi abantu abasupport ingakho lizothola kusokugcwele ama-artist selindele imicimbi yakathesi ungananzelela imicimbi yakathesi awukho umcimbi oqala ngo-1 ngapha kwa-2 ayiwukho noma uzubona ubhala u-9 o'clock uzoqala ngo-3 kusiya le ngo-3 kusiya le abantu abaningi basuka kubo-report basuka le sebefuna ukuhamba so bazolisupporta njani lina lingelaqiniso ama-artist kumele abe leqiniso kuqala wona ukuze abantu bebasupport ngoba kusasa omunye uyambona kuposter mfake ukuthi ngizoba khona kuposter agibele amateksi amaningi efuna ukuzobona iqhawe lakhe athola ukho kusasa lo muntu uzobuya akabuye kusasa sesithi abantu bakithi abafuna ukusupport afuna ukusupportwa njani right I like that ngicela ukuthi sesiza kuyaphetha ubalise izinto eziningi navumelana kwezinye lokho ezinye vese yale la lina lo ngithuka ngandisebenzela i-community mina ngikhuluma ngami mina I don't owe anyone awukho lothi umuntu anything yakhuluma nangesinto khuluma nangesinto phela awukho i-artist phandle le elikoloda ukuthi ngiyeze laziwe umuntu i-artist mina lingabhadalanga akuna muntu mina owayenza ukuthi umxolisa yazakala yikho kana ukuthi kuthiwa u-interviewer ngumxolisi nawe mbragging kanti kukodwa kumethi ngabe vele kuyabhadalelwa lawe ngingumtshana wakho so u-interviewer yimi kumethi ngabe kuyabhadalelwa because I built a name painstakingly over 15 years so mina ngimdi ukwazi lokubuya ulokuya ama-artist amanye ngingawaziyo ngabe ngiqala ukumuza ubani nalo athi ngomunye la ucula ubhadele yini because we are not doing PR la because ukugcineni nanti sizaletha umuntu lapha after 4 months so ucheck ama views uzaletha umuntu abuye la ezilethile yena after 4 months kule 20 views it kills the channel ngase ngifuna i-advertiser iza check wala ama video ama views ayi 52 mana ngiqede ama views angi 52 umuntu akasayithembi le nto kodwa ngiyakwathi ngingaletha uMacheso within a day I mean 30,000 views and above mina I'm doing business angisho ukuthi yekani ukusebenzela i-community no thina so siyali ukufaka long artist lisidingile thina vele sizayifaka asilibhadalisi kodwa kuyi-artist laleli letha something ama-viewers no even ongalethiwe nxa yenesidingile what I'm saying kumele bias yethu is towards umuntu esikwaziyo ukuthi uzoletha ama-views uzokhulisa i-channel uzoletha lama-subscribers then bese ngisiya endabeni yama-artist ukuthi ama-artist kumele abekwazi how to deal with the media nxa ungakhiphi i-CD lakho kumbe le show and ungaba le show ungi-invite I don't expect to go there and pay. I'm a journalist. Ungabona sembhadala sengizobukela kuphela asayenza ilutho. Ngoba lapha sengifana lawe ozingelela emntwini. Kodwa unganibiza uthi le show endaweni ethile ngifike ungiphe complimentary ticket. Then now sengukholota uthi kukhave. Ngoba unilethele lapha nginyoba urespect umsebenzi wami njalo ngizokhuphula owakho umsebenzi. I'll give you example in 10 minutes nje ama keep city he gives us uzinga uyayilanda ukamanilize lapha liyayihambisa feedback itseleke lamtshela yini ukuthi uchaye kakhulu mayichaye eceleni siyamtshela mayichaye center siyamtshela futhi lisho ukukhuluma phela yes commenta la ngiyokhombisa uzinga njengami vele ngitshona ingikhekeleza mina ngathi la yaza khuluma wena ngiyakwazi vela ukuthenga iface yomuntu then kuloma press
uma pressure usesikhule ezingeni lokuthi no longer needs me he no longer needs us but uma pressure nxa ile event uyangifakela imessage zakhuluma futhi kathesi ima pressure July ledlulile ufake iposter waphinda wafaka ngaphansi wathi usekwenzile futhi umfana wakho wamkhulisayo ma pressure lo appreciating the role that we play as the media emsebenzini wakhe kasinithi uma pressure can advertise into yakhe angantshela ngingasangenza lutho and ikhuli bekwapha thola abantu kodwa ye makes sure ukuthi laba abantu basuka labo emuva and I still need them usilandile lokwazi wasidinga wasinikeza nakho ama complimentary ticket wena VIP siku VVIP uyabona because he knows ukuthi imedia ibaluleke kangakanani amanye ama artists la uyabefuna ukuthengisela iCD lakhe and iqede lapho angangithengisela ungene imali lapha bale ngalo ukuthi uyabulala ngingene ngemali kushow yakhe ngiyikhava futhi yakwazi ukuthi mntaka mama into esilimaza yini engizoyicela into esilimaza yini abaculi laba basuka besiyacula ne bahamba banye bangena ngokuthi umculo unemali abesifili uyabe eligida ngoma lami maybe singaxabana kwaphana sesatha sesemculi sehamba naye sesiyangana emakamelweni sesiya record iCD layo sesiyanthuka ngale siqedwe lapho sokuthi silale so into eyenzakalayo yakwazi ukuthini okumele siyilungiseni la ama artists okokuqala qala usihloniphe wena into yokuqala qala usihloniphe wena okwesibili hlonipha abantu ungabhalisa imicimbi ukwazi ungekho sure ukuthi uzohamba okwesibili kanti umanagisa abangani benu ungamanagisa umngani wakho ngokuthi umngani wakho lo une Corolla une Benz akwazi managisa umuntu okwazi into azoyenza mina into athi ngenza ukuthi ngiyale ukuthatha iartist ukuthi ngimanage bemfuna iqale behleleke ngifuna iqale behleleke and futhi ngiyantshela ukuthi iqale uhleleke ngoba mina into engizofika ngiyenze ko ngiyayazi mina kwento ezofika ngiyenze ngiyazi ngizoqala la ukubhalela ingoma yakho ngize ngegcina le ngiyakwazi ngoba ngifuna ukuthi uthengisele abantu ingulube ngifuna ukuthi uthengisele abantu into abayithanda and futhi ngiyakwazi ukuthi kufuneka kahle ukuxoxa artist uma usuli mina ama artist amaningi ngiyalile ukuthi ngibani kodwa ngiyalanga ukuthi angifuni ngifuna beqale besiqoqo umuntu abe liqiniso afunde ukuthi nama nxa ngizomtshela into alalele manje ngiyathi ngikhuluma nomuntu ngimbonisa ukuthi lapha yenza mina ngikhuluma ngento ngiyabe ngisho ngayo ngiyazi yona ihambe ebuza umuntu lana ethi awazi into lento into ngitshela la isasebenza ukuthi akwazi uzomtshela so asiqale silungiseni one ungaba semcimbini ungathi uzoba semcimbini hamba emcimbini ngesikhathi fika ngesikhathi kungabi le artist elifika ngale kwa1 abantu laba nesibabizile ukuthi babuye mina manje bakhona abantu ababefuna ukubuya ngilokuthi mamemu abantu mina bakuthi asambele emcimbini bethi hayi angeke ngikhambe why bethi sothula bengekho abantu laba siyazi bazi bebuyele esindini abantuli bebuya ngo4 likwenzelani khona lokho ngeweekend you had event ebikhona eDorin Fontaine bayenze njani abaculi babuye early or it's same thing right ngiyathanda lana ngenzela ukuthi okay ngiyathanda kakhulu ukukhuluma ngento ekhona abantu bangathi ukuthi mhlawumbe ujike induku emoyeni 2 days ago when you were hosting an event Moon Band something bekunabo maskandi uhambe njani ama artists were there wonke umuntu obekuposter ubekhona ngoba enye into futhi ebuyisibulale enye into ebuyisibulale manje ngedlule khona enye into ebuyisibulale siyabona iposter emnyamatho kakhulu amakhanda nearly 50 so uzuhluleka ukukhetha ikhanda ulongo bani abantu sebebancane bebaningi kakhulu ama artists usho na uthi kube kunzima namhlanje iprotectors yokhala 30 artists but you will find out ukuthi kulaba abakupost kuyo attend abangu3 abanye abangu10 ngabade bezihambela asebegcina becula abangekho na kupost good ngizothanda lapho umbuzo kuhambe njani current event kakhulu lidisappointile ma artist kakhulu futhi lihleli indisappointa vele alihleli indisappointa kakhulu mase sifika ngole emcimbini uthi ukuthi thina emathebhelele nje ayikho artist ezokwazi uattend imicimbi eyi5 kumbe eyi10 ngosuku ayihambe yonke ayiperforma yonke uthi asidakho lokho kwemathebhelele konke lokho ama artist afike abantu sebechayisa late velele abafikanga ngesikhathi aba40 bahlele izinto in time ngabo 8 9 aba40 bese bekhona ngale sebesethe yonke into bese abantu ukuthi bafike ama artist afike early ambalwa waqamba afike early we must credit umuntu obamba isikhathi ngibani ngazi abanye kumbe bengabazi ngazi abanye ngazi kodwa abantu embabonileyo ngafika ngabaqa
ngiyaqhawula ngithola inkazimulo yabangcwele egospel wena you were the MC obvious mase ufika ubaqhawula okhomba ukuthi umcimbi ubungakaqali ngifika abaqhawula umcimbi ungakaqali nabo besalindile ukuthi kathi kwenzakalani so ufike into engidisappointayo ma abantu sizoqala emsebenzini bese sizoqala kwezinye indawo asikhulumeni iqiniso sitshela abanikazi bomcimbi ukuthi mfowethu mina ngizofika ngesikhathi esinje wenza ukuthi umnikazi womcimbi lwana abhale into eyiqiniso we understand ama-artist afunda ukuba leqiniso ama-artist afunda ukuba leqiniso ngoba lento yasilimaza awukho umcimbi wonke imicimbi leyo oyibona ibhaliwe laphana ubhale ngesikhathi nalo hambe efika ngesikhathi awusoze ukuthole konke okhona abantu ebekuposta laphana ngithola abantu abalutshwana kakhulu there's abantu abaningi bebengekho kokhala abantu basithola ukuthi ukuba kuposta ngiduma guys akula muntu oduma ngeposter uzibulele wena yingakho ubona abantu manje ungakhuluma ngeartist yaseMatabeleland ubonile abanye bafuna ukunithuka ngoba abanye bangisaba vela angeke kwentu but uyabona ukuthi bafisa ukunithuka ngoba umculo wami engiyabe nginawo abaculi ngiyabacasula kakhulu mangikhuluma ngamaculi ngoba into lesi sizibazwe sibuhlungu sibakwatisa kakhulu mangikhuluma ngomculo waMatabeleland sebeprefer ukudlala ingoma zale emrambinda le ngoba sebedisappointed kakhulu abaculi bakithi akungabi leqiniso sesikhatha malume laphana sisazokubiza sizokhuluma ngama-artist lapho